Mchamo uyazi nje abephuma lapha bazodlula la vese uyamazi unekhanda lihlaza kakhulu meqisi uzoseqa umfowabo omdala seqena lona omunye bese singene seqa ngoba kuya nokuthi usibize ngobani uthi usibamna noma eqala ngifuna ukungena kuyena ehlala kuyena yonke into engisho ngifuna ngaza ngikhuluma kuyena njengobaba asingene siqa Mchamo isiqa Mchamo usisebenzisa njoba umngakho esezwile ukuthi uzalisile and ufuna ukohlawula akayifuni leyonto sifake isiqa Mchamo yenza njena kuma uzomshaya kunkosikazi thola untombazana lo ayinayo yabo umtshela ukuthi emsebenzini ucela kuphathele umchamo wakhe sekusene ngakakhulu namuntu athi ngoba nje nonsense mina ngikhuluma nalo mbuzo ngobani ukuthi umuntu indoda afuna ube ne3 umuntu indoda afuna ube ne3 ngikathi mengikhuluma nawe ngikulanda ngeqiniso lo ngibuzo ngobani umuntu indoda iba ne3 yangizwe ukuthini kwena hayi ukuthi njalo ufuna lokho ukuchaza ilento ukuthi ngoFebruary benihambisa oqadolo nabasala abantu bathi Valentine ithi lento akabalance kahle lekhanda ngisaqoqa ingubo nimeshelane hayi mthethe yathi ngicela ngizodlula esikoleni sakho ngiphathele umchamo lesekuseni wakho ungakhuluma umuntu hayibo ngoba ngithe phatha umchamo wena lo mbuzo nonsense wena dladla nje ufuna ukukhuluma nje mina umancane wasilingana faka iphindi mina ngifaka iphindi uthathe nje kanjalo phatha lento ukuphatha uyafika ekseni uyadlula ke uyaphuma uyangithi owandi bese umchamo umancane uyawuthatha ke lo mchamo wakhe uma lo ntombazana ommithisile yabo uyawumasha lo mchamo wakhe uyokweqisa umkakho lapha uzomeqisa ngalo mchamo uzobe after 3 days uzobe sekubuza athi hayi webaba ingane le ntombazana uthini ithini into yabe phela uyayilahla nayo njengalezi zinywa zilahle egoli uthi hayi phela bengisafuna sihlaye phansi ikhulume usungenile sesingenile ke seqa mchamo kuyena sesingenile ke seqa mchamo kuyena ngoba uthathe kwalo mchamo emva kwalobu usuprejarazo yena uthi akakufuni ihlazo lekhaya ingane efuna ibuyizele ekhaya kwezinye ingane usuyahamba yohlawula unengane yakho iyabuya ingane emisikhulile iza la ekhaya kwezinye ingane period iseqa mchamo into nje esicupha ngayo ukuthi ume ezokweqa akahambe la ume ezokweqa akahambe iseqa mchamo ke leso owazi ukuthi njoba udayisa lento oyidayisayo ish nampo 4 kanti ubune seqa mchamo obusenzile ekseni usenzela ama custom sekuza obaba sithele pha